Protest u pod sloganom Stop nasilju u školama u organizaciji Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Tačno u podne priključili su se i prosvetni radnici bruskih škola u kojima je Unija reprezentativni sindikat. Prosvetni radnici okupili su se, kako je rečeno, sa samo jednim zahtevom da se u školama zaustavi svaki vid nasilja. Na skupu je pročitan proglas za dostojanstvo profesije i budućnost Srbije. Stop nasilju u školama, proglas za dostojanstvo profesije i budućnost Srbije. Izbor je pred nama. Da li mi, prosvetni radnici, nosioci obrazovanja i vaspitanja, treba da dozvolimo da postoji obrazovan sistem u kome učenici i zaposleni trpe nasilje? Da li treba da ćutimo i zatvaramo oči pred nemilim scenama vršnjačkog i nasilja nad prosvetnim radnicima? Odgovor je ne, boriti se. Boriti se za školu koja će formirati etičke stavove kod učenika. Boriti se za školu koja stvara misleće generacije. Boriti se za školu u kojoj će najbolji društveni pojedinci biti učitelji i nastavnici. Boriti se za školu u kojoj su roditelji i nastavnici saradnici. Boriti se protiv novog, starog, liberalnog koncepta da obrazovanje bude privilegija bogatih. Bitka za nacionalne i moralne tradicionalne vrednosti u obrazovanju poslednje je uporište odbrane kulturnog i nacionalnog identiteta. Inače, u školama, članicama Unije sindikata prosvetnih radnika, danas nije bilo nastave. Podsjetimo, povod za protest bilo je učeničko nasilje prema profesorki engleskog jezika iz tehničke škole u Trsteniku.